Backstage. Backstage je, naravno, evo, sama riječ govori da je to ono iza stage-a i moram vam reći da se predivne stvari, i to ste svi sve uvijek vidjeli, predivne stvari se dešavaju na stage-u. Međutim, ono što se događa u backstage-u je spektakl. Ali to puno vas, evo, nema tu priliku vidjeti. Međutim, taj spektakl u backstage je uvijek prožet emocijama, stresom, napetošću, iščekivanjem, odbrojavanjem. Tu se broji svaka sekunda. Ali ajmo na početak. Znači, radimo sa jednom zvijezdom. Evo, koncert koji mi je sad, veliki koncert u areni, koji mi sad prvi pada na pamet, Nina Badrić. Svi znamo za Ninu Badrić, svi ju volimo, ja ju obožavam. Ja bi čak mogla živjeti s njom, i to u njenom stanu, jer je stan predivan. Nina i ja se nalazimo, ona kaže: Marko, ja bih htjela da mi ti radiš styling za tu arenu. Ja joj već vidim u očima koliko je to važno. Primam tu energiju koliko je to zaista važno i veliko i bitno. I tu kreće moja odgovornost, moja profesionalnost, tu kreće ozbiljnost, tu kreće posao. Par dana razmislim, vizualiziram i naravno tražim nekakav set pjesama, kako će ta bina izgledat, koju emociju želimo ljudima poslati, tako dalje. I ja krećem u nekakav moodboard, u prijedlog nekakvih kostima kako bih ja želio da ona izgleda. Konkretno na tom koncertu htio sam da Nina slavi život, da Nina, da pošaljemo jednu poruku te borbene žene, jake žene, na kraju emotivne žene. I upravo smo to i dobili. Dolazim s tim moodboardima, Nina kaže: vrh, može sve. Dakle, osjetili smo se. Ja nikada ne radim stvari površno, nikada ništa ne prepuštam slučaju. Nek već na tom prvom sastanku pokušavam osjetiti osobu, njenu emociju, njenu energiju. I to jednostavno, ja sam jako emotivna osoba i jako osjećam ljude. To je možda moja prednost. Mislim da ni to nisam u životu naučio. Mislim da mi je to dragi Bog dao. Da jako osjetim ljude, osjetim situacije i znam prepoznat koliko je nešto važno i znam prepoznat tu nekakvu, zaviriti u dušu te osobe. Dogovorili smo te kostime, njoj se to odmah na toj slici, na tom crtežu svidjelo, međutim sad ide real life. Sad idemo te kostime napraviti, sad idemo to sve ostvariti, te svoje ciljeve. Nina je neko koja je kroz karijeru, recimo, kad konkretno sad ajmo pričati o njoj i o tom koncertu, koji je meni jedan od dražih koncerata i poslova i situacija u životu, i pamtit ću ga do kraja svog života kao nešto predivno, predivna suradnja. Nina je neko koja je kroz svoju karijeru imao predivne stylinge, haljine, odijela, međutim to su uglavnom bili gotove stvari, dizajnerske, lijepe. I sad smo došli do trenutka gdje sad mi za Ninu radimo baš kostime. Baš radimo za točno taj koncert, za tu priču, dakle radimo sve od nule. I tu kreće ta zabava, naše druženje, gdje mi se onda nalazimo na tim probama, određujemo. Znači, ako sam ja zamislio da, ne znam, sad ona ima trapez hlače, to ne znači da neko može sašiti obične trapez hlače, to je to. Ne. Te trapez hlače se prilagođavaju njoj, njenoj građi, njenoj visini, njenoj konstituciji. Znači, svaki šav mora njoj služiti. Svaki šav mora ići njoj u prilog. Zato su to kostimi koji su rađeni po mjeri za tu priču. E sad, sve smo to napravili, isprobali smo, sve je to super i sad na dan koncerta, naravno imamo probu i dolazimo u backstage. Backstage obično znači da na koncertima ja imam jedan svoj dio tik uz binu koji je napravljen u obliku nekakvog šatora.
u kojem naravno da postoji štender sa svim tim stajlizima, stol sa nakitom, dio gdje su cipele, stolica na sredini. Mora biti sve jako dobro organizirano. Nitko unutra ne smije i ne može ulaziti i smetati. Zašto? Zato što se radi o sekundama. Znači, ja imam komunikaciju sa redateljem, sa nekim ko je osmislio cijeli taj show i taj projekt. I on broji 20, 13, 10. To znači da imamo još 10 sekundi. Te preslake moraju unaprijed, odnosno kad ih već radimo i kad smo ih stvarali te kostime, oni moraju toliko biti logično napravljeni, obučeni jedni ispod drugog, da samo skidamo, čupamo, jer se zaista radi o kompletnoj transformaciji pjevačice u doslovno 20 sekundi. Dakle, već smo u startu morali te kostime razraditi tako da se vrlo lako skidaju, da je već u startu izašla na prvu pjesmu gdje na sebi imala možda čak i 3 kostima koje ćemo samo poslije skidat, ali to je ta magija, to je ta čarolija backstage-a i to je taj stres. Znači ja brojim svaku pjesmu, brojim svaku minutu, sekundu, kad ona dolazi, ulazi kod mene, u tom trenutku. Znači ona ostavlja mikrofon ispred tog šatora, ispred te moje improvizirane garderobe, ulazi kod mene i staje ovako. Znači ja skidam sve, ona ne skida ništa. Ja skidam sve s nje što treba i stavljam na nju sve što treba. Dakle, kostimi su napravljeni tako da se skidaju i oblače u sekundi. Ok, u 10 sekundi, ali doslovno. I to tako funkcionira. Naravno, ona izlazi. Obično svaki koncert nekako, tako bar ja volim, bar da se 3 puta presvučemo, jer ljudi naprosto su došli na show. Da, došli su i na lijepe pjesme, na emociju, došli su jer vole, ali kad se rade nekakvi takvi veliki koncerti poput Arene, onda su izvođači, to je isto nepisano pravilo, ali evo, puno je takvih pravila, onda naprosto želite ljudima dati show, želite im dati taj audio, ali i vizualni doživljaj. U tom vizualnom doživljaju sam, dakle, to je taj moj dio, i tu je to jako stresno. Ja recimo to baš prvo prije takvih projekata volim biti sam sa sobom. Volim samo šutiti. Volim biti tako skoncentriran. Volim odgledati tu probu sam, negdje na tribini, da vidim, da osjetim, da odmaštam, da baš osjetim. I onda volim kad krene taj adrenalin, kad krene ti ljudi, ta euforija, onda naravno da sam tu i ja euforičan, međutim i dalje prilikom svih tih presvlačenja transformacija ja moram biti izuzetno pribran, skoncentriran, odgovoran i točan. Znači ovdje ne prepuštamo alama baš ništa slučaju. Sve što smo mislili prepustiti slučaju smo prepuštali na probama, na dogovorima i tako dalje. Na koncertu ne prepuštamo ništa slučaju. Naravno da je i to život, naravno da se i tu mogu desiti situacije, pogotovo tu je jedna ogromna količina stresa, emocija, adrenalina. Ljudi pjevačice, svi mi u stvari različito reagiramo na sve te emocije, na stres. Evo recimo to kod Nine baš je nekako sve išlo dobro. Ona je silazila, jedan styling, drugi styling, čupamo ovo. Baš je nekako, evo taj koncert ću pamtit nekako, baš sam ponosan na njega. Evo, bila je jedna situacija, znači svi ti kostimi radi se za ove male monitore, za pjevače, za slušalice, uvijek se radi u sastavnom dijelu, u odjeći se radi taj utor gdje se to sakriva, da to ljudi ne vide. To recimo u jednoj preslaci, na primjer, nismo to stigli zakačiti, ništa, Nina je to kačila za suknju prvo gdje smo stigli, jer jednostavno oni nam broje i svaka sekunda, ona mora izaći na određenu poziciju u toj sekundi. To je to.
To je sveto pismo i to je ono jasno određeno i tu nema fulanja. Jer ako to fulali smo cijeli koncert. Tako da to je jedan strašno odgovoran dio mog posla, strašno emotivan. Ja sam se na kraju tog koncerta toliko rasplakao, evo sad mi se plače. Jer jako je to, ja jako osjećam te ljude. Ja sam recimo na tom koncertu toliko tu moju Ninu osjetio. Ja sam toliko živio za taj koncert i kad to sve prođe, baš bude jako, jako emotivno. Baš to je nešto što za što živiš i onda shvatiš koliko to sve ima smisla. I ti ljudi izlaze i onda danima, evo, čitamo komentare na to. Bude svakakvih komentara, bude i lijepih i ružnih i svakakvih. Meni je jasno da ja kroz svoj život nikad neću moći i niko nikad nije mogao zadovoljiti sve ljude i nekako im da sve bude svima po volji. Međutim, bitno je ono što mi osjećamo u sebi, što nosimo u sebi, što prenosimo na druge ljude. Evo, ja vama sad prenosim tu svoju emociju s tog koncerta, koja je predivna. Drugi dan dođem kod Nine doma, ona kaže, Marko, a sad na svakom koncertu ćemo raditi nove kostime, još ćemo, ovo je ludilo. To je nešto gdje se timovi razumiju, gdje timovi surađuju, gdje timovi naprosto se osjećaju i to mi prenosimo na ljude. I to je u stvari predivno i zato je moj posao predivan. Nije mi se sad dešavalo, odnosno nemam nekakav gorak okus da bi sad rekao ovo ne bi nikad ponovio. Ponovio bih ja sve, naravno da danas s današnjim iskustvom sam puno nekako sigurniji, pametniji i to je logično i normalno. Međutim, naravno da je bilo situacija koje bih ja recimo evo sad na koncertu nekom i meni kaže jedna pjevačica ja ne bi te čarape s probe, ja bi ove čarape, donesi mi te i te čarape, nekakve druge. Ja kažem nema problema, jer naravno idem za tim da želim da se ona osjeća pred ljudima top, da si je najbolja, najzgodnija, najsigurnija u sebe i ja to napravim. I na kraju dobijemo slike gdje ta osoba, naprosto te čarape stvaraju jednu ne dobru sliku, kao da je, recimo, ne znam, ima celulit, debele noge, nešta. Znači, otišli smo u krivo. Iz najbolje namjere, jer sam ja htio da se ona osjeća dobro i htio sam joj udovoljiti, nisam joj u tom trenutku, postoje trenuci za određene razgovore, rasprave i argumente. Trenutak pred koncert nije taj. Znači, trenutak pred koncert ćeš toj osobi omogućiti što više možeš od sebe da se ona osjeća dobro. I takve recimo stvari ne bih ponavljao, rađe bi joj objasnio da ajmo se ipak držati ove naše probe jer je to provjereno, to smo vidjeli, to znamo da dobro funkcionira i dobro izgleda, molim te, ajmo se držati toga. To je recimo nešto što mi se znalo događati kroz posao. I što onda na kraju ljudi kažu, a gle, krivo je obukom, nije to dobro. Znači, naravno da će svi reći da sam ja kriv. I u jednu ruku jesam kriv, jer sam, podlegao toj situaciji, tom nekakvom stresu, adrenalinu, nesigurnosti. To recimo ne bi ponavljao. Volim da, kako smo se dogovorili, kad smo bili trijezne glave, hladne glave, na probama, recimo to bi sad tom mlađem Marku rekao, nemoj to raditi, drži se tog što je provjereno, što ste isprobali. Nema improvizacije, jer ta improvizacija može odvesti u krivom smjeru. Ne mora, ali može. Evo, mene je jedno par puta odvela, nije se ništa strašno dogodilo, ali bi bilo bolje da je ostalo onako kako smo se dogovorili.